Abana bagwira omugera harimu Jackson Mugisha w'emyaka 14, Owaman Ambrose emyaka 7, Vian Tugaba emyaka 13 na Mucunguzi Kagambirwa w'emyaka 12. Gambirwa nti abana abo bakaija barwo mu maka gabo baija bakuratire abantu ababiri batega emare muri muzizi konka bashanga abantu abataliyo abana batembe eryato bazo mu maizi ti eryato ryabana go mu maizi. Mucunguzi Kagambirwe omutumbi gwo gwarebukire konka batayibe bakiburiza amisho kandi babiri bari abana bana kandi twabona homwe abandi bana bashatu bona tibakabonera. So government erengeho etusindikira abakubwa barasingaho hababali abo tuyine kizoke ngo twakoraki twafuna emibiri y'abana abo tugizike. Bamwe abazira baferirwa abana babo amisha bagahangira omugera gwa muzizi bategerize mitumbi y'abana babo. Nyonyi no kushasha kwingi abo umwana wandatwarwa amezi nabwe umwana akatwarwa amezi kiro cya baraza kuruga baraza nerizoba atitwa mu boyine umutima kunayijiremo nati cyasero atabuzire government kabataka bariho nabibembeza barakuratiraho bagezeho na munonga Chairman Matayo ranyibembera habwe ceka RC1 ya mubembe ya gahanuya ya nyuma konkanda shasha gukura ku mwana wanje. Mujuni yatugambira ngo abo tibo bonka babandize kufera omugero ogu. Nene kintu tushaba government kwirikira abataka amakaga gakwasirwaho kugira ngo babirukirira nikwe cyagira cyabayamba abantu benshi bakiza kugomeza gamuzizi abandi twahoranirizo bakandama nayo hagwayo abantu bashatu umushije na mukazi we n'umwana bantu baterera amasimu. Musinguzi Kagambirwe owaboneka yazikwa amakuru agasha kwa Daniel Bingana.